me say omani mu ye no e fi en panic no be tuni paso so mu ka asem to so akoma emra na abubu afi do be so obekọ no ho e na papa me ye dai fa we brenyi we fa nye brenyi na wa ka so mu say o papa na o kan ko ye free say ma ye free afi no akoma ba awon so wa gi sika na di kwa eti yesre wo mu this sister ba ko lead sister Lydia do wa ba be chia ko o se me chia ne pa e se wo Holland me chia ne pa me chia wati wo na eti yesre Ghana fo no ye mom pa ye se asundwe ne hia sebe mpredua ye nyina ye support se ene papa mra Ghana but aban yo tisu na ade enchi emo fa sika mre obi a ne mom omani mpuntu ene ye nyina ye de ye pe eti yesre Ghana fo se obi akena koma to ne yam na saa omkom hye hunu ne saa omne ma hunu ne de ene afi ne ye hunu se nya me mfre obi a yakopɔ soma wa mo akoburu mo ma wo ho aka de ebra Elijah ene Elisha mo ye hwe o mu a obi kura gi na chi bro free system ba wi wo mu enti sa wo se yakopɔ ka asema kyerɛ na se wo kana yi fi ba yakopɔ agya wo na wo soma me se me ka wasem ekofo mo ba mo mu na ni akwatafo o mbeda ni akwatafo ni e wo se ya me na asoma wo so fi se wa na wo do wa dwene keka wo se hunu a ene usuro that's all nyame adwuma yenye ne saa when mo wa nyame adwuma madam John the Baptist was say me na me bebo kwan no ama ehan na ye de aba ewi a chede de no we chi bi wa na wo say John the Baptist ye ni Ghana no osofu kum chacha prophet kum chacha o Kenya mi asem kegete ya nchira gotu enye nyame adwuma na oja nyame adwuma Rollins say osofu mu akrum na Rollins amfoma nguma o ni ya chiwo asoma nyame adwuma na de na wo de ye chiwa ni tiwani abra woni abra dada ne politics so o se nke chiro no kase ka Akufo Addo ba police station ba ka chom se mbe ba munyi no ba mo mani nje na wonu mpo no so we obi a wosi nyame na afre na ajabot we obi wosi nyame na afre na uti dem che enka ye chiwi nke privilege ma kom na ko kanya me asem chiro bom gu fi ase o mu enhu na mane nya ko ma opportunity what resign opportunity na odi kofi aka ko kanya me asem no Yona okompatayem. Yeah. Yona okompatayem. Wini mo ko please ko kanya mi asem. Uche wo mu. Mo de bia wo pe mu ye nyame gba but wo from. Mr. Ghana for se agibi anase wo bibi papa bi a memfo Owusu Bempah asem enhye wo mu. Koso ne focus ne yamon pa yese yakopɔ be yadom oman ne be konanim. Wo yese ye oman ne puntuo ne hian. Empanyin se service enkwa yeda amusini sebinom se edu Ghana se sie na se uyan kania yi wadwuma hairdresser for you wadwuma etibo for you wadwuma bi na adwuma yakopɔ ye adoma wo kakra na adekoye no wo botɔ batimi da ye de odi ye bia yese yakopɔ adom yese adwuma ni Ghana yese ye bi Kumasi cement factory yakopɔ ye adom na se ba ye benya bi atɔ ye bi jata cement ona do kwana ye tipo ona be jata cement ho advert ma wo mu yeah. Omani ko so ni yepe. Me de ye no me se obi obebo be ye omani ye bia ye be support no. Ye be support. Eti yesre Owusu Bempah se omay asunwu ye. Wo so ye nkomsheni on tena so de won hye nkom. Wo pekura echina no pa wonye sa wontu Akufo Addo. Na onfo bufufuru mesi. Na me so de me pata me kan say nye police panyin owura dampare se echina no pa ade eche na so so otu no so kura ni din dampale embe pa Ghana asase so da dia wa beye no wa make a good record me enne asema wo kan me na me na fofo shi asema kan ne say the whole ministers ya ene mpanyimfo Akufo Addo o man panyin Akufo Addo ponti o mu nyina dampare na ye adwuma na adwuma so ani ono so no ba ye nche kura ono so no ba ye nche kura ajabo me say ye bompa ye say yakopon be yadom ye wo enwo teaching si bi e pese teach Ghana ko pa na Ghana fo hunu ne ma bebrebe because se wo hwe this the country for na hu say agrokra wo mani so yeah agro of the country for ni so e wo Ghana o mu ni mu yo Ghana ko free say ye kai 1 2 3 onya kai 1 ya na wasi 9 na wo koten wo free 9 na wo pese wo koten wo do fi say wo Ghana mesi wo chira na
ye woni ma bebrebe ho me da bia me ka ye ebeduru me bi no ye be kire omomu ha Ghana asase na omomu pese Ghana babo so nyina yenim wo presenter MP abetina ho na wagi ni 50 million say obe use 30 minutes jakasa wagi ni 50 million wagi ni 100 million no abetina ho me ma monto aba ma me ba ma ye mukrum kwan me ba ma ye se adwe me yade e obla wo presenter na wote ho no onim se minister wonyi kwan ana presenter wo minister ka ha won ka se minister we MP we nyi wadwuma ena na captain smart ti wa ka se an ena ha MP ne krom kwan tutu MP we road minister ono wachimi kura mpese matene kakura o ja se o mu presenters bebe kura o mu nim adwuma me so represent them say assemblyman adwuma ne say unit committee na adwuma ne say MP na adwuma ne say DC na adwuma say bebe nim ne dia so be na so hye kotu a wakwaji sika ti obedi di atem ho akọ to obedi di atem basa na okọ ebredu say ye onkofo bi ye fese tu ehu si ho na social media ye de kire Ghana fo political party no obia ni position ani na adwuma yese wo ye because you say no ma akoye say assemblyman kra ye na adwuma ye ani didi o mapanyin atem yeah assemblyman akwadi di sika e de container ko sisi kan ho street I say cafe ma assemblyman agiji obi atutu mi na ma de container si ho eja to obi fi afaya service nya kwa anko mu wi na mu di aban atem assemblyman wo kuma na adwuma ne say utia 2 million ma assemblyman ade container ko si ana so 2 million ma Akufo Addo na ade container ko si kwa ho assemblyman adwuma ne say unit committee e tin ye from unit committee muni mo adwuma yese mo ye no tira dampa le hu na maniyo dampa le do no kwa je everybody say e we senka social media ne sa platform bi say no e timi di training Ghana for nye hunu say ye to aba mo bi say assemblyman ya na adwuma nie hwe ena no me ko Ghana me reho pa be samansi ni se wonnam sofo lai utie bufu sofo lai eko ado ato kokoso ho no soja fo na nimu wa kokoso la stop ho no akwa no yaye ene eja pavement kese ato ho a ese ni pa ye dai efa ho bro 10 feet but omabobo container no wasatwe animu ayi ni niam abegu eti nipa no wutwama je sofa ka akwa ni me se kuma soja fo na mu pe na mekan yo soldiers balance ni mu pe na mekan sa wonnam ho aje sofa ka akwa ni ti se ka double road se ka ba ko we ni we be bo nsa ho unya ba bi mfa uko gina store na ni mu so a store rase wasi na ni ru afi se ka akwa ni na ode ni ba bi nipa fa na ode container aye de abesi o ti ase assemblyman na gini ska o ba se ka bo obi pe yes driver for hwe kwem ene ni para no wa yesi bet ekwa no eda na assemblyman na Jessica ede mo bi di container ko so soldier for na ni mo pe soldier for ni na omu kubo komna soldier ni be e container si ho enti yanka e be wi ni edi aban atem assemblyman nya na dwuma yi unit committee nya na dwuma yi district assembly also nya na dwuma yi because when so wa anya kwa na ye de so bon ba aban na Akufo Addo na hu na mane it's yes Ghana boy say yampa sa 2022 years mi ajabot ye betnase ye wono so be ba ye aye pesi